Marko 16. Thank you, Jesus. Praise God. Naku Marko 16 verse 17 na Marko 5 verse 35 na 36. Ngicela laba sihola kona emva kwami praise team emva kwami eceleni kwami sihlabele kanye lengoma lethi only believe. All things are possible if you only believe. Ngicela siyithathe ke bathandekayo sisavula Marko 16 verse 17 na Marko 5 verse 36. Only believe. Only believe. All things are possible. Benjalo Nkosi hlanyela lembewu yekukholwa. Oh yes, thank you Jesus. May you sow the seed of faith in our hearts today. Just a seed of faith. Lembewu yekukholwa lengangakolweni kepha lenemandla ekuletha lokusha. Kungabi kulalela Nkosi ngendlebe yenyama kepha silalele ngendlebe yemhlabathi lovunzile. Lale mbewu yekukholwa lelivi lakho intawela khona bese ibonakala ngelithelo. Luthumo nemandla nebukhosi nenkazimulo kungekwakho phakade naphakade. Amen. Amen. Mangabe ngikhuluma ngesihloko ngiyabonga kakhulu bazalwane. Thank you very much. God bless you as you continue behind. Mangabe ngikhuluma ngesihloko sihlangahlangene nje sithi doing good works noma sithi works the evidence of believing in Jesus. Kwenda imisebenzi lemihle noma imisebenzi lebonakalisa ukukholwa nguJesu.
mangabe sifunze khona ku Mark 16 verse 17 lithi labakholwako batawubonakala. Labakholwako batawubonakala. Batawubonakala ngani? Labakholwako bayawuba nanathi tibonakaliso. Akusi wrong bazalwane kuthi baphathe amabhayibheli baye esontweni, kepha iBhayibheli alisho la kuthi labakholwako batawubonakala ngemabhayibheli nangelisonto. Lithi batawubonakalisa nanati tibonakaliso. Mangabe basekhona abantu labanemadimoni, kusho ukuthi ngula kufuna kubonakala kukholwa khona. Mangabe basekhona abantu labanemadimoni, ngoba Jesu uthi bayawukhipha, they will drive out demons. Bayawukhipha emadimoni ngani? Ngelibido. Bawukhipha emadimoni ngelibido. Kumbe ngiko emadimoni sekagidza endlini yekholwa ngoba wasakhokhwa, asayedzelela. Ngoba Jesu wathi ayawukhokhwa emadimoni. Lamanye awo asayakholwa ayawati emavesi asayathi nekuthi kuthiwa amen nini. Ayayingenela nenkonzo yekuzila. Leni ngoba awasakhokhwa. Uthi ke Jesu labakholwako batawubonakala ngekukhokha emadimoni. Niyangiva bazalwane? Labakholwako. Akasho nesibafundisi uthi labakholwako. Labakholwako. Bangafakaza labahamba embi kwethu la Kholweni kuthi ebusheni babo noma kuletathathi vele nje bekunalabathi bavuthe emalangabi bakhokhe emadimoni. Bakhokhe emadimoni kuzilwa noma lokhu ubona muva lo tsayi. Lento ngathi beyirong lento ekuzilela lidimoni. Kumele uzile in response to what Jesus is saying. Ungaziliswa lidimoni. Ungaziliswa lidimoni. Uzuzile 3 days ngilokho lidimoni kuyedzelela. Kumele sizile in line with the word of God. Sithi Jesu ngenxa yokuthi kusho wena. So akukameleke kube ngumlando. Labanye nje abantu abethu nyalo abasayathi indzaba yokuthi kunedimoni. I think nalokwanza kwelwati sekunema labels lamnanzi. Demon sekubitwa ngemaganyana lamahle esingisi. Ganzi Jesu yena wayibona lento uthi labakholwako batawubonakalisa ukuthi batawukhokha emadimoni. Kusho ukuthi kunemisebenzi. Bese la Marko sahloko 5 verse 35 na 36. Jayiru tambikela tathi indvodzakati yakho seyifile. Sale umyekela lo mfundisi ungasamhluphi. Kodwa Jesu angakunaki lokhu letati kusho wathi kuJayiru, ungesabi, kholwa kuphela. Thank you. Na Johannes sahloko 14 verse 12. Ngiqinisile ngithikini. Lo lokholwa ngimi uyawuyenda lemisebenzi lengiyendako. Yebo uyawukwenda nalengetulu kwalena. Yes. Ngobe mina ngiya kuBabe. Amen. Kukholwa kwethu asikubonakalisi nje ngekuba bo good boy nabo good girl. Asikubonakalisi through our moral conduct ngekuthi siphethe kahle. Kepha sitibonakalisa sisuke sibonakalisa umbuso longabonwa ngeliso lenyama.
When we drive out, phela abantu laba semagunyeni njengabo Davide laba benemagunya anentonga yebukhosi bekacitha lamanye emakhosi acitha leminye imibuso in the physical. Emandla akhe ke bekabonakala lapho. Abengabonakali nje ngekuthi ahlala athi ngiyinkosi, kepha bekabonakala ngekucitha lamanye emakhosi. Nekukholwa kwethu yinkosi Jesu asikubonakalisi ngekuba ngema-good believers, kepha sikubonakalisa bukhosi kuthi sebufikile emhlabeni, bukhosi baJesu. Ngekuthi lokhu bukhosi basathane lokunemandla lamancane kunewaJesu siyakhona ukuqosha kusuke. Bantu baNkulunkulu bakhululeke. Lapha ligama lengicela ulilandzele ligama lekholwa. Kuthi labakholwako singakhuluma ngekholwa ngefaith, singakhuluma ngekholwa ngebelief, believing. Lamhla ngizama ukukhuluma around leligama lekuthi believe, kholwa, kukholwa ngeJesu. Lokholwa lokhu ngulokumukela leliciniso laloku lakushoko Jesu uthi amen kuko, uthi kunjalo, uthi akube njalo. Mental assent to the truth. Ingcondo yakho isangulukile ukuthi wo naku lokhu liqiniso kunjalo. Ingcondo yakho ivumelana nakho. Ifaith sengilomnyakato wekuthi mangabe kunjalo kusho ukuthi nginako kukimi kwendekile. Thank you Jesus. Make kungaba netindlela etehlukene ekukhulumeni leliciniso, confessing noma declaring. As confess ngoba sifuna kube njalo, kepha sikonfessa ngoba kunjalo. So good declare kwethu asideclare ngoba sifuna into ditoba kanjalo, kepha sideclare ngoba sesibonile ukuthi vele kanjalo. Makathi Jesu ngemivimbo yakhe siphilisiwe, asigemi emkhathini wekuthi sikhulumela ukuthi site ubona kuphila. Sikhulumiswa ukuthi simbonile lo Jesu alenge eCalvary, kwasho lenye igroup beyihlabela kalawo malanga. Simbonile lo lothwele kufa kwethu wahamba nako. Ngakho ke we declare not according to our feelings, but we declare according to the truth. Sivuma liqiniso loku declare kuze kutokwendeka, uyathi sisala sinemaphelekeqe lokho sihamba sithina. Ngokuthi ayibona njani into phambili kanti kuyenteka le emuva sekwendeka. Lokhu ngilokwende lokwenda ungalinzi kuthi mzukwana ngiyawukwehla kulombhedze wekugula, but ngilokwenda ukuthi umbonge ukulombhedze wekugula ngekuthi ngemivimbo yakhe waphiliswa. We declare as we know the truth, not as we see the change, but masilibona leqiniso ekwembulweni. Uthi Jesu labakholwako. Kukholwa ke lokhu lakushoko Jesu ake sithathe bafunze encwadini yaJohane 2 ngatfundzela siyakhumbula umshado wasekhana. Njenganaba manibuka kunasi isithombe la mva kwami emaceleni ami. Kunebantu besifazane bethwele niyababona.
bethwele imbita tabo. Bese sibona emadvodza. Ake sibukena ngemadvodza ke. Why? Ngesikhathi kuqhamuka bomake ke bethwele aningasho lutho. Nyalo nibona indvodza yethwele seniyaqala niyacucumuka. Why? Ngoba akusiko lokuvamile not unless uyabutheka sikubone kanje. Akusiko lokuvamile ukuthi indvodza yethwale. It is when kula khona ungathi ubuka lo mthwalo la wethwele ubuke naye emehlweni kuthi kuyabe khona lokushoda shoda insamba ayifike kuparafini. Bafunzi baJesu ngesikhathi bakholwa livi Jesu athi abahambe bakhe emandi bagcwalise timbita babukeka kanje. Bantu bahleka bathi something is wrong. Bebakholwa livi. Vele livi la Jesu litawukwenda ngathi something is wrong with you. Lokusho ngiJesu. Mawukholwa lokushiwo ngiJesu. Kukhona labatawufike bakubuke kanengi bakulalele kanengi ukuthi vele vele wena. Oh, thank you Jesus. Bakubute vele vele wena vele awuva lutho vele nje uphila ngale uJesu nje kuphela tindoti kanje. Uyindvodza lethwele imbita yemandi. Ubukeka ngathi awuphili. Baba njalo labafunzi. Futhi nabo bantu abebantu bebethwele emandi labangade ukuthi atawugcina yini. Ngoba Jesu akazange abatshele ukuthi bafana badala nethwala lamandi tindo niyawumangala tiyawushintsha phambili. Jesu akadzinga ukuchazela ekholweni ukuthi what is going to happen. Akadzi kukholwa. I'm sorry lokuthi sesine yinhle 100% kumbe 100% yes. Google yonke information lesiyitholako kulula ukuthola tinto understand but futhi singaphindze sibhekisele sithi hey kuphindze kube kubi kulokunye 100% ngoba sesithola kakhulu i-understanding than believing. Because unfortunately sa understand asa believe. Wa understand nje ukuthi uphethwe ngakugula naku ubese se ube ngiloku lokwatiko ukuthi lokho akuyinzawo. I-understanding ikubeka lapho. Gane kukholwa ukubeka kuleli nyelisi. Kuthi kona angathi lokho kwendekani kepha ngathi nje ukuthi ngemvimbo yaJesu ngiphilisile. I don't understand. Yeba zawani that mbamba I don't understand it. Lotho uphile ngemvimbo yaJesu njalo I don't understand but I know it is true. You can Google it. Yabona ke lapho angicabanga ukuthi there is sufficient information ukuthi uphiliswa njani ngale mvimbo yaJesu. Ngoba nekudalwa kwemhlaba lelizulu we don't understand. Lithi nje sikwemukela ngekukholwa through faith we understand. Through faith we understand. Mawukholwa leqiniso lelivi laNkulunkulu. Kukholwa kukwenta ube nema feelings bese uba nema actions or you express it through your emotions. Mawungeva silwane njengelibhube sibhodla la ngaphandle utoba nema feelings ekwesaba
and then utaku expressa ngekubonakalisa ngebuso kwesaba. Ngeke kubhodle libhubesi uthi here's a lion ngoba lekho ku YouTube. So mawuliva nje libhodla la utawuva lo behluko akusilela ka YouTube leli. Likhona mbamba. Ka YouTube ungabongelela nekubongelela sibone semandla sibhodla. Malibhodla selinamnyango ude esikhathi sekubongelela. Ngeke uthi lento kade ngiyibona kanjani seyila. Because as you see kuprovokeka ukuthi kepha lento le yini lokukholwa kwakho ukuthi lento le iyadlana kutawufaka ema feelings either to fight or flight or freeze. Singabona nje lomnye ema so pheba selibhubezi ngoba bathi ucabanga kubaleka ngidawubaleka ngifikephi mangathi ngiyalwa ngidawulwa ngifikephi avele nje athule abe sidulu sasawothi njengemkalodi. Why? You express what you feel through your emotions. Mawukholwa liqiniso lenkosi Jesu, your emotions tell a different story than everybody else. Your emotions tell a different story. Jesu tindo utibuka ngalenye indlela ngoba yena ubuka letindo kuJesu letindo letingabonwa ngeliso lenyama ti more real than lele tibonwa ngeliso lenyama. kuJesu lokhu la kubona ngeliso lenyama akufanani naloku la kubona ngeliso lamoya. So Jesu mabuka tindvo enyameni uticathanisa naletindo latibona emoyeni bese ukhuluma njengaloku abona even lakamoya hayi njengaloku abona even laseveni. Ngiko ke waya ethuneni la Lazaro wathi susani lelitshe ngoba abebona kule live lekungabonwa ngeliso lenyama. Lala babuke ngala kule live lenyama bathi awu Nkosi ngala kule live lethu tindwa setiyanuka. Wathi Jesu anganitsheli yini kuthi mawukholwa nitawubona inkathimolo kaNkulunkulu. Mawukholwa kusho ukuthi lokukholwa lokhu lesikhuluma ngakho mawukholwa singasho ukuthi utawubona, you will see. Kunetindo letendeka la emhlabeni lotathi bona ngeliso lelehlukile. Ngiko labanye batawuthi you are crazy. Awucabange sewunguMartha na Maria utshela abantu ukuthi hayi susani lelitshe. Basho labanye labangamuva Jesu labangakaboni la Jesu abona khona. Baze sicela nimthatheni Nkosi yami so ukhale kakhulu akasaphili nasengcondweni. Uthi Jesu mawukholwa utawubona. Mawukholwa utawubona. La kumakho bayafika lababuya endlini yaJayiru kwesibili. Mabafika asakhuluma tafika tingijima indodzakati yakho seyifile beta nemazibiti bambonile bathi lo muntu lebe utocela ukuthi Jesu akusite kuye sewufile. Sale umyekela lo mfunzi ungasamhluphi. Ngithemba ngidawukhumbula ekugcineni
la sitawuba nalomthandazo khona wetinto nawe lese ungasamhluphi ngato Jesu. Le tinto la sebakutshelile nalabanye ukuthi hawu Nkosi yami ungasadihluphi. Ungasadihluphi ngalokho. Bathi sale ungamhluphi. Uthini Jesu? Ake sithole kuthi Jesu kuverse 36 uthini? Kodwa Jesu angakunaki lokhu letati kuhle. Ngicela sibambe lapha ke. Thank you. Kodwa ngiyamthandaza lokho ukuthi uyabona uguqula yonke le nkulumo. Jesu yathi guqula le nkulumo ebazalwane. Solo Jesu uyathi la ekholweni kuna kodwa wakho. Emva kwato tonke inkulumo netehlakalo kuna kodwa wakho. But Jesus angakunaki lokho letati kusho. Mangabe ke utawuhamba kahle kulolu hambo lwemisebenzi lekumele siyende, lolu hambo lwekuyibona nekuyenda, kunetinto lekumele ungatinaki letishiwo bantfu. Kumele kube netinto longatinaki letishiwo bantfu. Mangabe utawunaka konke lokusho bantfu, lolu hambo lwakho lwekholwa kutaba lo hambo lwenhlupheko nelusizi kuphela. Esingisini lelinye lihumusho lithi overhearing them, wabeva nje. Tinkulumo ngeke kuhlale kungakhulunywa abathandekayo. Utawuva uve mahemhemu, uvele ukhashane nalokududane, uve umnotho ukuthi kunjani, uve umsebenzi ukuthi uyaphela ibhizinisi iyawa, bantwana kunjani njani, akuna scholarship akuphumeleli, ba-applyile labanye behlulekile, ngeke uhlale ungeva. Akabongwe Jesu lokunika a sense to ignore what people are saying. Jesu banelivi akafuni ikhompyutha wabayekela bakhuluma, wase usonzela kuye endlebeni wathi ungesabi, kholwa kuphela. Akachazi Jesu lesimo akhombise ukuthi athi Jesu ngimangaza ngalokho bathu simple man. Usimple umuntu lo watiko ukuthi emathumbu lamancane aqala apha agcinaphi, lo watiko ligalo ukuthi lumila njani, uyalijuba luyamila, uyalijuba luyamila, tinwele uyahula tiyamila, uyahula tiyamila. Uyakhula ukuthi kwenwebe kanjani, wenwebe kanini. Lo wati azange achaze athi ake babuye ngento bachazela ngelwati lwami. What I want to tell you something simple, kholwa kuphela. Kholwa kuphela. Lokhu liphilisi lakho kukholwa kuphela. Sewutihluphe kangaka wa dissector, wa go deeper, wajula, wa understanda. Jesu mawuthi uyohlala la etafuleni ukuthi Nkosi awungichazele, athi Jesu just believe. Kholwa kuphela. Sewubuyise bonke bo concordance nabo commentary nabo Bible knowledge bo Bible study Bibles langaka sewufunzile wafunza wajuluka Nkosi yami ungipastor Aro, sewufunzile wafunza abuye Jesu athi so ubuthi athi Jesu ngikuphi la, uzame kumthola phela ngoba utawuthi uthi ngala ubude ujuli khombisa sowujulile. Kepha Jesu athi kuye lekufuna kwende, kholwa kuphela. Kholwa kuphela. Ngikhuluma ngalo Jesu locitha lwati kulabalwatiko. Ucitha kwati kubantfu labatiko ngetinto letibukeka tibulima. Utshela lowe kunene uthi tinkulumo tebantfu ungatinaki. Futhi Jesu akashongo kulabantu ukuthi ninemanga, yekela kuphikisana nebantfu, kholwa kuphela.
kuthi uyakhona kuphila utigcine ungenti lokwa nalokwa awudla umuthi wazi bani don't explain your case Kholwa kuphela tabane maphelekeke ngoba udazi uchazile ngala kuchamukela omunye Kholwa kuphela mawukholwa utawubona kwesibili la ku John 14 verse 12 mawukholwa utawukwenda if you believe you shall do kuMarko 16 if you believe these signs shall follow kusho ukuthi kukholwa kwethu singakukali nge-information lesinayo kukholwa kwethu singakukali ngelisondo lesili-attendako kukholwa kwethu singakukali ngemithandazo ngoba alisho ukuthi lokholwako utawuthandaza kanje singasubstitute into lekumele ihambisane nekukholwa kwethu sikusubstitute ngalesi kucabangako singasubstitute kuhlabela kuthandaza kunikela kunenzawo yakho but sikhumbule mawukholwa you shall see mawukholwa you shall do mawukholwa the signs shall follow mawukholwa phili ngekuchazelana ngekukholwa kepha kukholwa abakwati ngemisebenzi abakwati ngemisebenzi laba labanetipoti labathengisako tshwala mangabe kusangaloko kakhulu ukuthi abaye emsakatweni bayochaza kakhulu ukuthi lo bami buyashaya lo bami nje ushaya libhodlela linye noma ushaya skotela sinye noma iclass yinye hayi utawube sowuphelile kongeka imali yakho ilungiselelanga lelilandzelako hayi la utawunatha tikali letinengikhona kuze kuphela imali abaye emsakatweni but bantu bayabuthana khona why ngoba bathi banganambitha batshelela abanye kukholwa imisebenzi akube ngilokulaba takunambitha abantu not your explanation akusugcina ngekuchazwa ukuthi siyakholwa akube ngilemisebenzi leshoko ukuthi lo muntu uyakholwa lo muntu uyakholwa labo bhova lesi sibabone bahamba nemaphoyisa ngeke ngathi kahle ngalokujulile kepha nje lokuncane lengikwatiko utangixolela Nkosi nawe zibanibani nabona emaphoyisa lokuncane lengikwatiko ukuthi bangabe uphethe angibekise ngensango kumbe ngilethe imfufuthi insango mangabe uyiphethe akunenzaba wena uphethe inyama mangabe nje ifuna insango itawuconza kulowo insango so iyati la kunalendvo le trained ukuthi ithole khona ngeyidukiswe ngilokunye so bani ngeke badukiswe imisindo yekuthi sithi haleluya Lord Jesus kumele bayibone imisebenzi kuthi la kunalo lokholwako ngoba imisebenzi yawumlandzela kunemisebenzi lemlandzelako Jesu nalamhla solo ubona tindvo ngendlela lehlukile kwangathi kukholwa kwethu nathi kungasenda sibone tindvo ngendlela lehlukile ngoba sibona njenga Jesu uthi Jesu ngalenye langa lofe akholwa noma uma umuntu akholwa nguye sewendlulile kufeni hawu Jesu Nkosi Mose ngalo muntu ayethuneni uthi Jesu akatsenca lona ekufeni uthi mina ngimbonda apha ethuneni sewungena ekuphileni
sithi sikhala ngana kuthi hawu Nkosi yami wafa, athi Jesu hayi nikhalelani, sewedlulile. Sewedlulile lo muntu. Sewedlulile. Udluliswa yini? Udluliswa kukholwa. Udluliswa kukholwa. Uma sibona into njengaloku Jesu atibona, sitawujabula nangesikhathi selusizi. Sijabule ngoba lokhu lesikubonako kuyedlula kulokubonwa liso lenyama. Lokhu lesikuhumushako kuyedlula kuhumusha kwe-understanding of a natural man. Ngiko live lenkosi lithi umuntu wemvelo, the natural man cannot please God. Ngeke amthokozise uNkulunkulu ngoba ubona lokuphambene naNkulunkulu, ende lokuphambene naNkulunkulu akhulume lokuphambene naNkulunkulu. Ngiko uNkulunkulu angeke ajabule ngaye. Indlela yemuntu lokholwako inalethi bonakaliso. Kwangathi sahamba lamhla besingabe sicabanga ukuthi Nkosi akube khona lokutaba ngifakazi ukuthi kuhambe likholwa la. Umnenge kude lofunako ukuthi uhambe phi. Uthi ungahamba nje ubone ukuthi indlela yemnenge nayi. Ake sibe nemnenge Christians. Ake sibe nemakholwa la nyathela njengemnenge kubonakala ukuthi kuhambe likholwa la. Imisebenzi letawubonakala. Ake sihambe siyokwenda asikakholelwa ukuthi sibe nice believers, kepha sikholelwa ukuthi sende imisebenzi lemikhulu. Jesu uthi lokholwako utawuyenda imisebenzi lemikhulu. Babe longcwele lamuhla ungibeke embi kwebantu bemisebenzi lemikhulu. Oh, thank you Jesus. Imisebenzi lemikhulu wayibona kubantu Nkosi labe bangasito dingilosi, wayibona itawukwendeka. Nami Nkosi ngime kulendzawo ngiyibona imisebenzi lemikhulu letawukwendiwa ngulaba khona lamhla labakholwa nguJesu. Labakholwa nguJesu ngoba uthengele ibito lakho, hayi ngemabito ethu, hayi ngemakhono ethu, kepha usinikele ibito lakho. What we will drive out demons. Ngiyathandaza babe ukuthi lenzawo le kube indzawo to celebrate. Kuthi sihambile labanye sebakhawule nemikhuba yabo ngenxa yokuthi sibasukele ngekukholwa. And introduce the kingdom and the king. Thank you Jesus. Nalamhla Nkosi ngiyakholwa ukuthi usibuka ngalawo mehlo. Awusibuki ngemehlo ukuthi sitaboye esontweni, usibuka ngemehlo ukuthi sitawuhamba senda imisebenzi lemikhulu. Senda imisebenzi lemikhulu ngoba siyakholwa nguwe. Akubuye tiki Nkosi tethu njengebafunzi bakho letisho ukuthi vele yendekile lemisebenzi. Lothe sitawuyenda. Letawuletha ubufakazi ukuthi akuyi ngemandla nangetikhwepha, kepha kuya ngamoya wakho. Ngiyacela Nkosi ukuthi usite nanaba labafana naJayiru lamhla labeveta indzaba imibiko leyingasikahle, leminye yabo igcwele, banemilayeto emafayileni netingcingweni tabo, kunemibiko, kunetigidi etindzaba letingasikahle, kepha ngikhulekela Nkosi that they may hear the whisper of Jesus. Beve kuhleba kwakho endlebeni yabo ngesikhathi uthi kholwa kuphela. Konke kuyendeka kulokholwa kwakho. Even when we don't understand how, kholwa kuphela. Konke kuyendeka kulokholwa kwakho. Mangabe lelivi liyasukumisa athi inyathelo takho kuthi kumbe mawuta kuleli altare kwekucala unikele impilo yakho kuJesu ngekuthi Nkosi Jesu ngetulu kwako konke lengaphuma nginako lamuhla ngifuna kuphuma ngithi sengiyakholwa ngoJesu, sengimemukele lo Jesu, sengifuna kuqala impilo lensha ngenxa yalo Jesu. Mangabe ukhona lamhla kulendlu ngicela usonzele lapha ngaphambili. Sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe lamandla ngiwathi
kuba. Thank you, Jesus. Singihaqile Hallelujah. Ngiyodlulela uma ngingedwa. Thank you, Jesus. Maye nkulunkulu muhle. Nawe useta sengiyacela Nkosi. Wesibili lengidamcela sonzelela ngulona lo njengajayira usekunetindo nawe lese wathi yekela ngoba tindzaba setakuyekelisa nemithandazo loke wayithandaza. Kunemithandazo beyithandaza hayi ngoba uthi funela tindvo kepha ngoba ubona ukuthi la kunesandla saSathane. Bewufisile ngekholwa ngiJesu ukuthi Nkosi ngifuna kwehlule kugcine kuncobe wena. Kepha ngenxa yemibiko neku-understanda ukuthi lokhu kukanje lokhu kanje awusathandazi nekuthandaza. Ngoba uyabona ngathi kude lokushintshako. Kepha lamhla nawe ungathi Nkosi sengiyacela. Thank you, Jesus. To ignore kunganaki lokushiwo bantu, kunganaki imiphumela yema-test, kunganaki tintfo lengitivako. Ngiyacela Nkosi ukuthi ngibuke njengawe. Wena lo buka eveni lelingabonwa ngeliso lenyama. We thank you, Jesus. Asiphinze sisho kwekugcina aseta na ngiyalomunye sengiyacela Nkosi. Sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe amandla ngiwadinga ukuba ngifike Thank you, Jesus. Singihaqile ngiyodlulela uma ngingedwa sengiyacela Nkosi kuba ngiphiwe amandla ngiwadinga ukuba ngifike. Oh yes, thank you, Jesus. Izilimo ngiyodlulela. Hallelujah. Babe longcwele embi kwami naphambi kwakho kume emadvodzana nemadvodzakati akho ngulaba Nkosi lothe celani indawo phiwa ngulaba Nkosi lothe ngconcothani indawo vulelwa ngulaba lothite batindlalifa ngulaba Jesu lobethule njengabomnakenu nabotsatse wenu emva kokuba ubahlande ngengadi yakho ayikabi lite. Your sacrifice has not been in vain. Ititfolele bantfu. Thank you, Jesus. Lamhla Nkosi bevela ivi lakho kusukuma kwabo kusho ukuthi they are ignoring the facts and every satanic message. Wonke umlayeto longasiwo lovela kuwe kungendeka yi-experience yabo. Kepha Nkosi kukholwa kwabo lamuhla kubasukumisa against their experiences. Ngoba naJayiru akagcinanga Nkosi ngekukholwa kuphela, wagcina bonile tithelo tekukholwa. Nabo Nkosi lamuhla ngithi kubo ngenxa yelivi labalemukele ngeke akusugcina
ngalesinyathelo losithethe ubonakalisa kukholwa akugcine kubonakala lokhu Jesu lathe kutawubonakala kulandzela lokholo wakho. Oh, thank you Jesus. Landzelwa ngiloko lokukholelwako. Tikita lokhu lobo ukukholelwa lokukusukumisile ati kukhanze. Lebe kuhambela khashane nawe tikitako tive catching up with you. Oh, thank you Jesus. Ngiyabonga Nkosi ukuthi lota kuwe will never be put to shame. Kude Nkosi lota kuwe abe sehlazweni abe nekuthi sola. Ngiyabonga Nkosi ukuthi you will give that assurance ngalendlela leta ukwenda lothite unekukholwa alibone livi lakho ukuthi liliqiniso. Thank you Jesus. Ngibakhulula Nkosi ngekuthi njengaloku wena Nkosi Jesu uthe kutakwendeka imisebenzi la masikholwa. Babe lizibithi lekuthi lo msebenzi vele uyendeka. For thine is the kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Asimnikete ligquma uNkulunkulu wethu. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you Lord.